programa kuria yo perin. Mobedo program mageto chunywan, doko dio chunywan. Kis masabiti, shakusa birogades, kirisa bongwen, iyobisi butebo. Shomalindo lo Agnatio Mamulanda zone moloka na mwendia Igombela sop district Matururu giwor maduong swa juluongo jijie modongo gujudongo kisdani duong pere ikali mama fwe were ru adhajo alo erineda mawero tieko miogo kuo mabor makalo oromi achiel kali mame lebedo mamukaga kapira roga bungwen madu maraboro me gipecho pajo won manwangre Mulanda zone moloka na mwendia chakisangwen mudikini gimisa maling Bible ikitawa pa Isaya siro mapirangwen gawshel bol marangwen were changu chikoni Kirika witi abedo were mewin Kirika witwi luar alatingo win atieko chwe wini akala bielo wini tabotho win juotan paka wero tieko pongo chikirokno ekwopa dhawan alo erineda elosiwan Mamulanda zone owero nyango kodi timperin elosi tirima sop ge kanso peri pakarom na mwendia Church of Uganda jaduongo pondo gasta junono loli mamwenge junono biranga owiny nyikwaya lo erineda jede jie oche wade mudong jie merin gijuger biyewini wari were kodi wenda wora honorable owere mashika kawa miyo were duong gifuoyo rukwa momiyo alo erineda wale chiemo gipako paka bende ye bede menu won wero kuriwini akaworo muni ndelono ekere kwere mitongiyo maditi ego simurishia man organizing committee meno John Thin inota biro aboro abungwen gaboro pirabungwen gauchiel piraro gabungwen kosari won pecho woni osinde Agnatio inota biro abish ario apar gachiel piraro gario nota chiel kosabende nyalo goro penda ochuo Agnatio inota biro nota chiel apar gabish pirangwen gadek pirauchiel gangwen Otio UBC Butebo dondo madisandidio chingma kono numetisha deki ndelo pierario gauchiel madwe maraboro ma oro ganario ge pierario gauchiel jono gwangitiangi isidio ka kodi kwari nono maviranga owinyi wakido kiliesa program berabera so kotamitu na kwanyo ko watchman tie katia chiel marim kodi manangeya me wo washo nikeni Kawala Margaret chiliende omukaga okecha makiyeyi nabioga langa thopa waimere Akesh Kolovina mutho nyoro matchario gidwaro mudong Matururu yikro kure dikini matchangwen kapiero gabirio gina mwenda Mulanda Nyamilele zone chake saushil mudio ching inyuto jinono badaka jie jupa chuo gijatho majuo kata parasingo kodi jukiye jie wade mudong jie merini gijoger meno Kawala Margaret machiliende omukago kesha makiye na bioga amalanga thopa waimere Akesh Kolovina mutho nyoro matchario yikbiro dikini matchangwen gina mwenda Mulanda zone Nyamilele chakisa ushil mudio ching Riamuno jinono badaka jupachuo gijatho majuo kata parasengo kodi jukiye jie inyuto wini watchme akamembere me owokbonge Prime Minister Manono Bakenge Prime Minister Manono Bakenge meno oloka Vincent Okiro nyuto jinono Bakenge jede jie councillors jie jugombili ni jie gi secretaries pajo Josazi ni jie gi secretary pajo jumajo kikari moni jumajo kikari soye jumichirie ko jie won koma yer gi bolo kwiri kanya shel gi commissioners pere jie speaker gi deputy pere jo minister ma cabinet gi jo kony pajo jie jono jie majunity gi tish mupokero pokere ilongo ni professionals gi secretary ma cabinet jie ilongo ni romo malebedo ka beach modu marabungweni gi City Resort Hotel nwangere na Mpologoma yungudo moke Butaleja Kadhombale kitiko kalo trading center mareresi riameno ka beach modu marabungweni lebedo mamukaga gi City Resort Hotel na Mpologoma amawile bedie kodi romo wijunono Bakenge jede jie pako kwani ni councillors jogombela ge secretary pajo Josazin ge secretary pajo jokikari moni jumajo kikari soye jumichirie ko jie chairman electoral commission ge commissioners jie speaker ge deputy pere ministers meno ma cabinet ge deputies pajo jie kanya shiele ge professionals jie secretary ma cabinet jie ilwango uni romo no mungo kengi oloka Vincent Okiro meno Prime Minister Manono Bakenge amulongo una meno wachiri nyawuti ni mityo kuwinjo ni Prime Minister Loka Vincent Okiro luongo wini romo maka beach modwe marabungwen kuto wachira kati clear iwunja gi kune wanji
Ochiengo fete gi pawang dana bioga winjo. Ini winjo gi kune? Apolo gotiro jono gwang kampala ne do walo gitich. Walo waswa otiro kiberi mino wafuyo. Ini winjo gi kune? Hello jono gwang. Wanji? Mono James winjo gi mulanda tangala ka. Mulanda tangala fuyo, motiraju mulanda tangala. Ini winjo gi kune? Winjo gi na weyo sande le nyo loud and clear. Sande menyo na weyo ngat machowe kende. UBC. Hello jono gwang. Wanji? Ino ko dezi orati mbogo ka wawuji na winja ka dere ngo wakata. Mbogo meno gombla miri kitafuyo swa tek wakidhi bonge jaduongi kwarnono. Kwara jol na jola gi sangala. Ba foyes swa jaduong jono gwang. Yes. Noki mies luany maluo gi padola. Amina. Tek nono birango winyi. Iradio mabute hume. Amina. Yeah. Afuyo swa kwara hongo ido kadho sabitaria deki miwa kiluwi mikibini ka nyikwa eju penjini jaduong jono gwang. Kwara duko kerangi studio. Awacho jo nikono. Nenda wacho nikono. Afuyo swa jipadola kamuintie. Iyo lo jufuo ini chengini mi amuanyi jo wacho ni kere kwarno no me quiz ndelo wachi radio muanyi do ngene go tuodo. Yeah, ju kajima ingata fodi galo. Wachiri gono rwakaro ga chandi ya ot pere. Ngat mo galo meno chandi go rwaka chandi oti wan nyo wodho go chandi diro go rwaka kisika. So wan wawacho gima watimo. Akawa medere timo. Amina. Amito motho jipadola je kwara kisndelo wachiro wani penjo wani nyikwaya dola winning kune. Aka japadola duoko ni wanika. Takwane jonge atonga mawachne wanikano. Ameto wachre japadola mawinja pamani kakwara wacho na afore gi wini aka penjo wini kune no. Tiduoko ni nika ma gimi dipo ng'eyo kiduoko. Mara pena ichingi ni tingi yango. Itingi chingi nango akiduoko iga gimeni ni anika. Itingo kalami mandiko ibede jamishiri ya kichalo ifuri edoma imondi senta ikidho kwano mbije manendo neki itingo juoki chingini itingo lami akiduoko nanika. Amito japadolo ngene kawacha meno ni wanika ripo bedo gige moro mantie ye chwe kosa gima dhano nyalo neni chinge kaduoko ni wanika ifunje nyithindadi nyathe panga manyori konyo ye inyuo manyar dhano mintie gine duoki ni anika kanontie gimoro mantie mugaso ichingin aine ane malugi wime ane kwar nono mabirango winy makisndelo ma owinjo ane nyathi jabirango winyi banyuole ba an chango wok na mwenda mulanda ka pama nyo wantie sekwala paya dimato junge kamani tie anokeo ma JP anyath pa mirionzi akelo nyari abenega chandere amiti winge ni wok dik ni wantie gichani madongo nono gidongo badhola dik ni wantie gichani maromo kod joma jolami tonge piki furu mwanyi waluongo jo ikomredi hall na gongera ngata winjo gime manyalo bino dik no winji ofuonji go ropiri kila miyo mwanyi ngata kufuonji mwanyo bedo gimoki kakikare gi parliamenti kubedo padoma kosa pakale mwanyo bedo gimi ya pidho gi program ma parliament onge so ngat moro jemi kidho miyo mwanyi irifo miyo go kelo nyinge registration card pere so that dikini ka ifuru mwanyi wala penji kama iwuok ye gine wakwanyo ko joma jonyalo kwalo mwanyi mapamanyo wadi jo furo to jokenen so atonga matweni ngino imito nwango nyingi wino ndiki ako ng'eni nende mwanyi gana chiele wamiyo ng'atme piera bichi wamiyo ng'atme dikini kongo e waluwi wakia ikia tingo mwanyi ma wandi kidhe weti andi yath to thuo kalo nendi jolo giroyo so waya mito kudho training ini akanya ka wami mwanyi so dikini kiwinjani inyalo bino na gonga wafuonji ni
germi ila furu gina mwanya ka wating mwanya wamini kakada ko dik ne wallo wangeni pidho ko sabe rupiri mewo na wategi mwaneni la kwanyro chande kisika okethidiro to bolo wa oko age manyalo cho oro manyalo miwe kuoma padhola marario i training achiel no je wala bedo kod group mane dako duong machine je yaw account je ma group masako wala bedo kod juma bejo la luge wini ingere madongo sako mewin so ingati wijani mi bedo ko chairman treasurer gi secretary be winyalo bino wianwango joma jora luko ngineno we mako wanga joto wachro gima ber ma otimo akawotimo mitan mo mito dongo mena gi piny mana dwaro $1 aka tek rimoni gi soye ngada cheno ndiko nyinge cheno wacho ni account mela timo gimoro jemo wanyal timo jome be jobino i group mani akanyo paka wateko yawo ja account no la lokor joma yot kichal paka cheno mo achako mag papla menyo inwango je meg jo choye kiri timo account so joma jobino luge wini kawe wachre jogi motimo molony mabere unyalo wuokan mondik nying wi doko tichako konyi wi konyi ma pesa so mon machieno joteko ndiko nying jo jeko sinintie community ejetor district kosentie na bioga initie kirewa meki shim gene nono birongo winy kende meki sidano moro je matie group madhako aka tie gima jotimo ila lugi jo bo mijo silwany manwango pesa madongo groups pajo man mere mamito ni wingeni jonono para ni chieng wok chieno jo kwayo atapara amito foja saza ram joni wamito fudho woko mingo majuogi mingo malami mingo matimere inono mabirango winyi akajo jo saza ma tapara matere gram jo thieno kod jagombla makenyo maluka jo chieko kwayo pama kidho dwangweni akila chieko kwayo no dikini sawa ila chako kwayo sawa uchiel kisapa wera bala bedo gi jo akwaye gi nono parani ropira bedo ngato yeyo akaka waye ariyo ye ma wakanya chieli to wachimo wangi lami wangi joma jo yido to wacha jo ne mingo no wakamiti nono mabirango wenye kawanyalo wayati mola oro were wala oro gra wacha paka ni iredi ama waya kidha paji wakwanywa ko mingo so that wanyalo wero gimlo ni nyangith jamuzungu wane mindset wameno wiri mindset paji so that wangeni kawa makere kawa timo gimoro madongo to wakethie were paka nono waya dongo nono masho emerenti dhako duong nya jaloli awok kunyo jona wang sangala langa ka ilongone allo meno chiliendi agnatio lo machango bedo rothi padola kenyo na mwende mulanda aka nyinga milono lo no kubedo na lo jomoto milono yu kimere mena molo jomoto to lo no changa gnatio maruoth na mochi magine aka ila bedo ge kwaya per oro mi achiel gangweni ongore go jomano thoth matie gine mathoth ma aneno tinyo jorwako kuong jo pililia jorwako kuong jo ilong kwani ma jo nyama mi yoro pirangwen dhano wango jony page moro kinyal kala tundo kamoro to dhako duong no ja oro mi achiel gangwen aka diki ni kwayo were pech wecho pere kenyo apa ne kacho chan para bala bedie halugi jo nono para kana fo were nono para ne kedo dhako ma were nyalo koro oro mi achiel gangwen mero nyutho ni kenyo koro maber nyithindo pero koro maber jono mabirango menjo koro maber mero silwany makanyal bedo makabedi so mena chela konge pimo kela ka wachore weni makutho ngi tado kamto waru na ma jena waru ne brango weni kisinde lotimo gi pinyo mopokere akanyo bero mere jopadhola joneno kukfodo kukadho dwario wokwa bedi kodi speaker kodi vice president maira par gashieli timi wasilwanyi ne wakidho timo kodhi mwanyi ribukedi gipi chako samia show elekshoga
meno silwany moketho chingani kodi jaduongi John Okware ma chango kama chango luongo ni Eastern Rice tinye luongo ni Bukedi Export and Import Company ma mwanyi Kenya ma waya kidhotimie mwanyi ma wala poko padhola gipi aka wachonyo chako timo chane matimo ilo ni Mother Garden mere aka wachak timo mwanyi ma wala poko meno silwany moido ngorgo yutoro koro aka silwany mo waya gimbaka twaro wako pecho so jopadola watieko neno gimala dongo wana kala ikurowani akala wodro wachandi ubedo gimora achiel kende mwanyi gi kokoa amito ni gimo wakidho time wikwaere wani umi wasilwany pesa ma oro matimo gik pino kinoki to wake kidhe kwaya dhano wawe watie gi chan mane ni gimo watimo watimo to wawodhore ji to watesare jo to jolimo ma joko chulo pesa so mena achiel gik piny machie ma watieko chako timo chieng' no rawachri wineno wakelo kenyo mondongo ma jofunjo wan ma bank miloni Inshobeta Stanbic Bank Inshobetas wafunjo kenyo mon kweth so atamito foyo mon jaduong' John Ogwang it bank ma toro kende pama group ma mon ma joteko yaw account jobetie 140 Stanbic Bank meno nyutho ni mon pama joteko funjere aka jo winjo gimewachore jo ateko tolere jo kisindelo simo parame chanda swa jola penjani yatim kwango wateko trimo aka baka jok duoko jo tamito foyo mon jeni pama nyoro mo group 100 woka Sony show na wenda na weyo koro je jegini district matoro ge page show ya account wato mo pama group ma mon 100 gabongwen majoteko ya account onyo jopenja ni pesa mere ila chako ketho kerango gima amito waru wijo jemo ya account ni mara pena gimo mitini wingei ni wikwanye pesa mo kethi dakno kosa mukana yu wiwino wifonjere kethe bank aka banki la fonjo wini ngirma oro gi bank koro kawe timo gi kipina meno wila dongo pesa mewe mara pena marario bedu wikawe oro account mewin wikiru wikethe pesa Kenya page moto paga ukane dak chingno cha ni wati uketho Kenya gana 100 eno mero gana mari sanduku gana 200 no Kenya go kikonyin to kike ho te kolo gana 500 o muwin gana 400 to we oro doko to we duoko kawe tima meno nyuth na account ubedo kawe timo nedi kawe oro lachi unde lachieli kawe tima meno kon wiketho yawar wikwanyo kon wiketho yawar wikwanyo ulachi unde lachi to message la bini either simo pa treasurer simo pa chairman ko simo pa secretary simo macheno windeko ya account no to wacha ne witeko qualifying nwango pesa no chako million chegni chako ya million adek tundi million chegni 100 so paka wisinga oro no apaka be imedere donga account aka giranena kosa girangeya kanende uketho gana 100 kon to dikni umedo gana 200 to bedo gana 300 to kwanyo gana 200 to menyo fodi widonga ni wutieko oro gana 300 account mewin kado kudoko gana 200 gi 20 meno account mela idhi gana 500 gi 20 kawo kwanyo gana 300 to ko wigi gawe bok unte 1 million e pesa o ma wira gene nyalo bedo ni oro nyaka witimo gimoro kada wiki oro kwanyi wini widuoko wikwanyi widuoko paka witima meno gana me bok oromo gana 5 million kinyuthi ni ko wach ni 1 million tie 1 million account no witeko oro turnover ma 1 million wikwanyo widuoko wikwanyo dikini kiumito miu pesa tina ni wikwanyo widuoko wi oro witero widuoko account meno bedo active banya pa dola meno agima dongo win akama gimalami wi qualifyinga nwango pesa tiwacho ni nyosa mo nyalo mo million automatically isimula wane bie o 1 million simula bina kela wane wi qualifyinga ropira pesa virtual DJ akama ngata kitho yao je ndiko ni account for her sako for her
sako for ham ni mon akachina wach ni kibed ni chwongoye kama kasa mon namba mere lochwo kiriki soyeje iluongo na pa mon dupiri ka mon obedo 60 to chwo bedo 40 kila bino yero ne deno minga akoko minga so nwang'o silwany mewi or chwo montie kenyo be mong'eyo uwere gi beda kenyo we moni amanyo tie letho aka webedo mamon i statistics ma Uganda mon 80 ma we 100 amajo timo leba matich i udi chwo modong me joketim gi moro karachiel amine no jome joneno mona mobedo active jama jotimo gi piny malo chwo so wamito ni we or silwany me madongo pesa no chocha ko kethruini account kenyo onyokura ni witeko oro nedi ka account meno be active nedi kadi kin automatic la wana otiko timama wanyalo mewo pesa ma so konya we moni mountie kenyo akwa ne kada nyujuma ngada tima winja ka wachiri nya wote kosa ngato winjo ni imiro ni pesa me wabedi ka wa oro account bed active akanya ka wadonga account mawani twanwango pesa ka weteko kar yo milion apar meno be mimi ube kidhi yo milion apar ka weteko tim milion 20 meno be mikidho mibe ka yo milion 20 so bedo rin kinen meu ni paka moni or account me akanya ka wedongi $1 mena chela kuongi pima kona bino wachre wini an kiska bino ka kamit kelori gi piny madoko mi wi paro amito wakonyere wini roperi ongoere go ngara timro an gime $1 kenyo aka amito winen ninga kosi ipinyika gama pare kuong win an paka kwano mabirango wenya wacho ni ateke timo manyalo paka an wakonyere gi ji aka ng'ango kibed mapesa ng'ango bedo ngeri mineno ni ng'a mikonyogo to betundie madala moro menyo beke kwaere mena kama mitno wakidhie $1 ka marario osa maradek jinyithi joma wanyuol gi win nyithindo watieko nene kisoma malos nursery primary secondary university pamonyo pek swa amito wing'eni technical schools mauntie gine chegni kenyo no kodi school mafuonjo jofuonje mantie kache luonde maira beach kenyo luonde mantie kama fujifuonjo jofuonji kenyo yo miakacha maira beach kenyo wakiri waturi gitero nyathi no chocho university kitego nyatho chocho class 7 tere nyathi technical school ofuonjere geto ofuonjere gwecharani ofuonjere chweyo migowe ofuonjere gimanyalo timo gi chinge manyalo konjo mathothi manyalo miyo example tie kuna nyithindo ma $1 kenyo majoko tundo i secondary school to pama majote gi pesa mabere chingjo ropire joro waeroyo no akajo ke chande jungo ge chande so amito ni wakiri wator paka jonyuol akamiro ni gimawaru me uteri tim uteri nyathi yelo technical wakiri witur gitero nyathi senior 4 kanya dhocho P7 wakiri witur kaisina sulwanya makocho senior 4 tere go mutbaleja kama ikameno wangie certificate maberi ma pachi kosa mageto so that obedi kadongo jaduong mogeto tindo ma River Nile no mobedo supervisor mera kutundi secondary school karachiel obeda ka pamanyo agama pamonge wach magedo tindo mabere loyo to go kwa senior 6 go chocho P7 to the technical schools go kwa secondary schools so wakiri waturu win mena gima mito waru paka junoni ongoye ngatala nwango pesa to kero ripecho peri ni kiwoni kilwenyo kendo kada minti ngoge mengeri menya dongo gene kila dongin ila kwanyo ti oro dikini doke giki kwachi wawere uge paro ni kadhano bino furo wani futi meno nywa agima wari po ketho jiye wabedi kawalugi wini wakonyere wini wanene wadongo $1 wadongo peshini mawani wadongo noni ni mawan akajo noni ni makisi la warjo an paka kwano ni mabirango wenyateko waruni an machako tororo west budama mal papas cooperative madiki ni wakito training jima poko mwanyime ndelo ma ana chako gime washako to wawacho onyo gima watimo je wakethi ndiko wachana gik penye ndiko ngoe gimwango gine ndiko paka nono mama birango wi wachoko ji
to jotimo nyopama gima lwenyo gitimo amito dongo account no account mabirango winyi ka uneno pama wikila ye to ndelo mala nyutho jobirango winya majola neno kosangado bedo member rupere kibedo member wakachiro wan to sana watieko dongo account ma wanja duong pama ka wangi wakidho rwaki de milion 100 gi wiye akawa wacho gik piny mila neno rupiri wire printing rejo jonene ni account mo adongo mapama kawa ja iluongo ni mito maximum liability wanyalo kwanyo pesa makala milion 200 maford be wakamiti kwanyo wire mita dongo account no tidwaro wage gi milione grants kamwani tieye paka nono twafuro mwanyi twafuro maido twafuro duma twafuro soya twafuro bejanjalo twadongo pa dola twadongo pechni mawan meno agema watima akawa fonjo ji amito wiwunge ni gima wamito ripa dola wakanyal timo kawa timo ngata chiel japa dola wane kimito ngwech pio iringi ngwech ngata chiel to kimito wuothi timo gimala dongin wuothi wini kitipa aka atonga mwalo me wamito neni gima watimo jewa kethi ndiku wateko chano gikipiny maso pake birango winyi mungu erigo gimungu endiko wantie gofis wantie ga account wantie kodi sako wantie gi pesa sako no wamioji ikinyali je pesa mocho opoke londe dongo gwa otego poko pesa moromo akawo fudwa poko pesa ma kitotrego ateko ware nyajo kethi gana shero mege jo kikethi to ala funjo jo amito wachie uri kina shejo nene kasa jo ketho jo kuketho account ma dongo rupir an paka kwa nona wono nyange ni teko paji toti wala ekonyo jojo nene gimatim nyathe machino wakwanya masini ya 2 pamanyo kidho cho sini ya 4 donge tame kende kidho cho sini ya 4 kisindelo wachulo rego siringana 100 oshiele maskulu fizi akasoma ishalo ma wakwanya nyathe no foli joje jo kulo ko pesa maro magana 100 tuwate ko chulo chegni milionari yore nyathe masoma kosama kalo so amito jujungeni ki donjo timo gimoro paka an kware nono ikidonjo ro pintege mimito limi kwanya ki donjo minyingeni imito konyo jiperini timo gimajo kinyala timo ifuonji jo we wuothi gi jo kanyashiel we fuonjere dongo pa dola akamena gima kwaro wachero wane atera war jonono mani kwaro wan montie ginari exwa akametro abero waki orgain beri nende watimo gi piny meje nyamo paka nonin dinyo watieko dongo nono dinyo ngata timro wagime cheno pa bagara kajo bedo gima jetma ma dongo gichepajo kingdom pajo wiwinjo budget mo wachka it is in trillions almost one per dollar one take budget ma pesa de kiki the Supreme Council meeting ma oro kituje pesa metie ke wache mila wodo ngoye ro pirwa ngoge chane no kinyo talanyo to nono mawane one paka jo berango winyi washegni wado chako mio budget ni oro me wala bedo gi budget ma pesa ma kisi oro akaba wala bedo ka wantie gina wakikopa wache dano me wan wawe gwatim gik mo chano ka watie ko chano gik piny madiki ni ko chako ringo ka be chegin ro piri gi machawa wache meje pamanyo otie ko chako wana ngama pam wanyalo training money wanyalo kelo bank gi pibino lugi money onyedo ko watero ng'at mando kidho mi mon pesa mwanye ikidho pido plan mo watimo ji pam jote ko mwanyo te ko mako fire akaji jone ni mwanyi agima kidho dongo wan jaduong jono gwangi atege wach kwetha ngeni timi mito medo ta foi swa mia wacho ri pa dola ni wa makere wini watimi gi mora chieli wachale gi bokolwa mako ge achiel yushen kosa katalang to lok to ngweto wadje go kona walokere wiji moro jie wawegi mwatimo wanene ni waluo chan mwaketho kanyachiel me manyalo dongo wan paka pa dola walwa kwara ma biranga owenyi afu so tek olo Moses okumu simbor gi yeye jadong duong mere gimite ko wacha kilemedo kwanyo wakala wacho ni ngata tie gi ithe owinji owinji gima kwara wacho re jupa dola tika ngatu dire mese mi wacho ni jono gwang kwara wach pere ngabere wanu ni mudong me wanyalo orore ka ngbedo bedie gi sako bende pesa nitie majeno nyalo nwangie bero aka penjera kwara ne kamwachi ni kidhofonjie mwanyi mefuru mere
dikin mena gongere do kulo de na gongere gi kune kwara kito comrade hall amola bedi amola bedi comrade hall nena ja sasa para ye gora simu ja sasa mapaya sasa masawa mapaya antie radio ala loko de marmachin ala loko de marmachin wala bedi comrade hall na gongere Kenya wana manti office mawan kina dressing comrade hall dierin war kama manti office mabirango wenye nitie ye ila nyuthi kama comrade hall nitie tieno Eric gipot iolo de kachi iolo tawni kanzo washi nigo bebino wafone no goswa meno marongo nono Kenya marongo nono meno mera chala malawa Kenya bele wotho koda dange niken pakene ndi wachi ni dongo nono ido kotele pene gijo biranga ali tiga para na ino meno jamazungu wane meno silent interest wakalanga tokana meno marongo ejo nono meno meno dongo padola gibe walwa wayu mera matini maduo kwanen jicho go kasim jidiro message mito penjo kwara The Wash 256 the king Jagombela manono biranga owiny matapara jaduong owere chona mabendo ngere ni anyanya nyutho junono biranga owinyi je kod junono magere pere paka kwayo makolo kolo nitie akago kwayo yach manyir manono no bino riwo kwayo no akanyaka we med lonyo nono mwe kuom yido no obedo lami tudo ji wecho gi wati kanyachiel gi nyomroke gi wat odoko go fue wigi yero jotel manono majunge wach were ropiri jotieko miyo jonyalo fudho gi piny modo nitie inono biranga owiny pesa moyudo tudi palere paji kisoma paji moyudo tuweyi lowe paji loth makipima gine mulambo tonge chiemo paji mutudi ayigi ni ofudhi kod gige piny man gerino kwayo menitie akaleru midwe maraboro kimito ng'iyo maditi goyo simu inamba nota biro aboro abung'wen piraboro gabish piradek gabish apar gariyo kosa nota biro nota ng'wen apar gachiel pirauchiel gabiriyo pirabiro gauchiel. Uganda itelpa President Yoweri Museveni otieko geto kweth pa kitipin matek paka kitipin maradhum mawegi jodhumere kweth pa jolweny kweth mamako kuom chik kod ithumo banjin kod man makachiel kweth kitipin mejie jotieko nyalo deo neno nike Uganda bedo gi tel kod idhum madimere gi ji aka madewo kuom ji bedo gi siem kod kur maber emito timo wirok maber ithenge malim kod ting'o malo kuopa ji otieko wuodho chan makachiel manitie emioga Parish Development Model, chweyo ng'ang'o meno Operation Wealth Creation, kod imiyo soya rieko indiju mopogore. Chan mejie iketho jo itim kanyachiel gi geto gike piny madongo paka ngudin, geto kaiko gike piny meno factories, medo ting'o malo thenge mabotho kuo, kisomo manono rijijie, medo ywayo riji pi molony kod man kweth. Government ma Uganda foyo thiel mowin ichan makelo dongo mejie aka fudi medo miyo wimeni nike meda wiriwruok wuoth me makelo wirok maber ithenge mating'o malo lim gi kuopa ji wach me okelere rin kod Government Citizen Interaction Center GCIC State House. This is 107.3 UBC Butebo, inspiring Eastern Uganda. Otio walwaswa jono gwang'itiange kwara manono biranga owinyi jaduongi olo Moses Okumu simbor gi yeye wach peritio ko winjo duong mere win modongo machingno munyogo wuodho chan manongo nikeni wikidho otieki winni gidero pesa chamudongo ni Stanbic Bank wibed modongo ma juti group witiyo ka wiripo bedo girieko ma pesa ma witimo wing'eyo ngeri ma pidho ginyuolo magomere gidoko medo pidho gikuro pesa wibed girieko e wach makere gi pesa onyomiwi silwany ma yawo account aka account no okridongo moling'aling'a rupiri atonga mere nikeni obedi kimiyo wiye pesa modoko unyalo dongero gine aka pesa no kinyali min kanya account kiyawo kutho aka account kinyali yot wiye midonga meno account bo ni pesa donjie pesa donjie wi savinga loko wi fudhie wi konyere gina mena wile nwang ni silwany moni dongo manwango pesa iluongo dikini be omo million 50 ka million 50 to wikidho kenyo to utimo gima dongo madikini no ni kitipa machingno ka kitipa samite gi kalakita woka nyaka oni yawo account me silwany makwara chingno kelo nok kwa ywak ni to nono konya wanedi junono jutie kuno kwar nono mawiye kwana pora nyatena obinoka ekiri wakini doko nono binedi en gimitime wachiri kwar nono per no binoko pila bonge jaduong olo Moses Okumu iviranga owinyi kome wile nyang ni kere ikaruoko mo wakuru bende wanyalo timo gimoro wakra dong mo yimara yimana ajakaruoko jokaruoko jotie kome nono le konyo wanedi ye graneno toko binoka obed munyo nono nyalo wacho ni ioro ma budget motiegine mana nikeni nono dongo junono kwa pa jowire ingere motire UBC Butebo
Wanje. Walo wa program. Walo bende. Omuge dingo redere sida ka nyaki duoki. Apo iranu motra kwar no so tek weru mi mitilo an so tek. Amina. Amato wa tirini program oti ekine kenyo ko ida va kitu kiricho. To yare ni tika kere kwade ndiye ku me fake partner ko to na kanga ngini weru ko birori. Amina. Amato ni angare. Bakajano no man tikiye an kito dojo inono pere program matie ko so be mi mete no wona mo mede amo kito timne amo kito makere kiyo ko Walwa. ndo ko di bodo ko mzuri ngota. Amina. Yibi sibutebo. Wanji jadwong. Yesu pake. Amina swa. Kama timo nongo maracha menu manyo. Ole wewe Yesu. Angene jadwong mo go radio. Yibi sibutebo. Loyo be shirade. Wanji. Amotra ko to kwari no kifuanyi mamita me. Amina. Umere jumaja duong no fonjo. La mia kara an mabenda ngoe group na ngachangwachie. Adieri. Erika ke ko ngwachie bela mi ano ngeni bank. Atir pesa parane bank. Okatero ye kala kana moro mi edi kama. Ile body ke ndende mi akala million kera ushia. Kole. Do fonjo baja duong no wero medi poro adong paka polo kotero ko ya welo duoro ka muro odulo kot ke merkiti. Amina muoth joro tiro koro jie wachiro jonikene amano go won. Yibi sibutebo. Wanji. Alo. Ka jol jole wacho pio ripir majunity line joro maroma swa amomi okay galo apiri ngadere woko. Yibi sibutebo. Amara. Network go pio si nota abirio au shiel pira bishiga shiela par gangwen pira roga bungweni to watimonedi to wa chako pio ngatimo wacho ni keni jono gwangi yuna gongera koro dikina babino washiri kwara ne dikina bino jono gwang walwa gi program foira kwari nono mabiranga owinyo wachigo ne gimago timo wan wasimire gine swa aka paro ni keni nunin megi bendo jeripo ke kopla gime padholo donga iye je maroma yibisi butewo kale walwa kwara wadonge dakika uchiel Dr. Oshel amto for father mabar ni angamilo ne father Oluka. Father no teko kidora kwaya go jono no para ni atapara kenyo kodi father Pius. Kiri kono ni kwa kon ginyoro je jobedo jo kwayo gi jon. Kendo gimoteko timara atapara no jadwong jono gwange gimina no nye olanga no gimatimere kenyo inwango gikipiny ma coach jopadola jo coach akaro mathoth chimo nona en gi gima coach ropere wantie gi jotelo no ma jopane ko lam juok ya katiyo were makuoma mito chimori nono mabirango winyina mo tele jo akajo lowe aka enoteko chako timo gira urap atapara kenyo idongo digri kara shieli to kurila neno kila cho orangwena bichi madikiti ko chako nyaya tapara inono mabirango we so gima foyo amito nyaka dong minya foyo ji ne program ami wini radio ka program e winja wacho kamani ntiero mathoth kanyalo kiro wach radio ka ge pima watimo wateko chano maduong sware padola akawala timo gira ura paka nono aka mido foyo majo konya na mido foyo bano no para ni mobero prime minister jo sazi ni mama nono mabirango winyi jo gomblini jo chairman madhioti ji para manono jo bedo active so gima duong mawatimo jaduong jono gwangi amio jo tele ma jo lowani powers janono mabirango matelo birango winyi gi powers swa kuran jo choa ja chairman madhiot nigi power mag gima otimo tan mango ketho piny wakawer ikila kitana lo mabirango winyi kichar kila nyom birango winyi wateko wani kibino nyom wala mi certificate kila ria monyako do kile choko wajo ji machi chuo ma be kila ngelo nyapadano kila ria mo kasa wabedi idok la choko gik pin mo tim birango wi watimo mothi gimadala akate ko mie jono meni aka lokora tich mayoti
amito fuojo tel mabiro ngoma nono mabirango winja majo winja ni kisindelo gima wacho to chako timo chieng no twe dhano yu mwelo koro okedo go dhako pero tana lo furentie jera krikon akawache mojimane kirinye kongo pero wala lierin nono mabirango winja ko wanelo ke yakitana wache mogasa maber wa winji ke yakitana kendi ni ngato nyeo koyo akawake atu so afoyo Joshua afoyo kwara dhola gitimper ni padhola pamaji jong'iyo wani akawachiegni chako dongo padhola ingere ma jonene gik ma luke ko mwanyime vice president bino tororo safar moromo kwadi di idwe makokale meno nyutho ni tege madongo toro akan nono mawani be wala benefit opiri atiyo korwako tiendani pama ba nyalo ko simba vice president winja ropere gi mwatimo dongo padhola akage majojo mito amen yes afoy kwara owe dikini wero teleni jimo ajemo teko luongo jimo jite kunjo luongo me jurome na gongera jimo be jola winjo wach para nyamwende mulanda kama la bele bala en wango jo jobin jo winjini kaka Kenya wakatho timge pinyariyo ma fonjo jo wach ma mwanyi kodi wakelo group mandoko mara or account macheno yawo meno madoko wala oro jo mijo pesa walwa swa kwari nono afo ini munjo UBC Butebo gemo wacho ka mondo kethe teme ke kopla bendi teri pecho beda mi wach ni keni bedo kikele kai wach ni keni jawuotha mawinja ngala dikini wuothi kidhie na gongera ile fonjere furi mwanyi mabe dikini kada mitiende piera ariyo jokile thori pira nwangni teko ngeme gima government otiko mabedie kodi interest otiko bedie kodi kigomba gimito ako wachi ni mina gima nyokidho konyo wagi gwe wako chando waremo ke ot giridi dipojie chando kadhuoko onyo akamwanyi no kisachia singana de gimi abich kawa mi mwanyi mi ashiel meno gana mi de gipiera bich neno kawa mi mwanyi gana ashiel meno million adek kisire ngana mi abich so ekirinye kumwanyi mwa akawa mi kuthori pofonjo wi wapidhi otwima bedikini walimie exactly walwaswa akidho weri no bate bego program ilongo nike ni chungo wibie ezodok mulongo kumam akado kole duko dikini program ma padhola sangwe nga desh ndo sabish kodi saboro tundo abungwe nendo penji ni jupadhola ka ko wacho ni jupadhola wini kune wacho ni ani kasa nitie gi gimoro tingo juoka eka wango watiko wang tingo gima ber madhano la neno ki tingo juoka kire wacho ni ani ka linga gimeno yes rupir meno nyija padhola majane iki Japadola mafunjo nyathi owachina antieka japadola mane gidhako mongene bere owachina antieka japadola mafuro fufa wana antieka mafuro to maja juok maja lam maja yido makimitri jobero okiro duoka men afoyo wero bedo isulwani